Dobrodošli na kanal Bakinje Vanglice. Danas vam spremam kakao kocke. Za kakao kocke prvo ćemo uzeti 100 g margarina, 200 g šećera i jedno jaje. To ćemo da umutimo zajedno. New wisdom was a choice of the moment, there for you to be now and not just to become. I put myself down just by looking up. Felt love from the caring of a woman. Felt the loss of a fallen child underneath the sun. Zatim ću lagano da dodajem ostale sastojke. Znači, dodat ću jedan vanilin šećer, kašičicu sode bikarbone, 50 g kakao praha, 250 g brašna i 2 deca mleka. I to ćemo sada sve zajedno umutiti u jednu finu, kompaktnu masu. And I showed myself upon my own reflection of a world I'm creating that's affecting everyone. On the day I woke, I saw us all as one. Dobili smo jednu finu masu koja podsjeća na brownies i koju ćemo da stavimo u podmazan pleh. Kao što ste videli, kolač je vrlo jednostavan. Otprilike sve ove sastojke uvek imate u kući, tako da kada poželite nešto slatko, a nešto malo drugačije, pa probajte. Jednostavan je kolač, jednostavno se pravi, a ukus je zaista lep. Znači, samo razmažemo preko pleha. Rednu smo već uključili. Zagreje nam je redna, peći ćemo na 180 stepeni, otprilike nekih pola sata. On the day I woke, I saw us all as one. Kakao kocke su gotove. Ja sam ih već isekla. Vrlo podsjećaju na brownies, ali su malo drugačije. I kao posljednji detalj dodat ću kakao prah. On the day I woke and saw us all as one. On the day I woke and saw us all as one. I woke, so soon as one.